Aya kater wa Hizbullah. Naiman tu atigian na dua-dua a choice tano. We have only two choice. To live or to fight. Dua-dua tiga giang nga Hizbullah iman to. To live or to fight. Nagyang nga tigian na Hizbullah. Giang nga tigian na yaman niyan na Israel. Nakuha ni ran solo patano. Na dua-dua mambu. Imbagay tano kira nagusudi. Na ayat tigian na solusyon. Na dua. Surindir tano, antaw kapag ito tano. Ugay na Peter wag yung Hizbullah, si Qasim, yung tama por Iran. Why? Adi tano din surindir. Bapiapan even whatever the consequences. Bapia kami setano dumya matay langon na di tano kiran din imbagay ag yung dar patano. Allah. Pasakaw Express, kabar sa Mindanao. What's now being called a Merkava massacre is sending shockwaves across the region. Kabar sa Mindanao. Mana niyan nakagay na miya panutul tanwa walo teman Merkava amia binasa agyang kaya mana niyan na Hizbullah si iko diran dikiti dawasan sa ground sagyang ana mana niyan na Southern Lebanon gyang na pagiltang adna malasan na lawasay agina niya mana niyan na diran di pagagaon. Aya balita kagay na mana niya nga naguag yung utamya panutul sa Southern Lebanon nakagida tauron miya daon sa mga taurong amin babakwit. Na mana niya na sulda na nga Israel. Kay miya piyamumba ni ran man to na miya ka awaro sa mga tao. Na kagay na sulda na Israel. Nakagibielak sira naging Hamas ay mana niya na Hizbullah na mitido siran. Oy na miya panutulagi nga Hizbullah awalo teman na tangke miya binasairan. Si sagyang ko to atigin na piya nga bibinasairan that they are extracting the kwan. Wounded from the Merkava tank. Ngayon ta kapanutulan niya na tigin sagyang ko to atigin na kipapara karo mga tangke roo na miya ka mas helicopter why arak sa tigiran na kabiring fire. Paman na kakabiring fire nira nagyang uta mga tao apkuan yan so miya nga angal miya matay sa uta mga Merkava why na following that na iptrans inibalingira na tigin sa uta mga kampuro ay man niya na bapya pan gitu atigin na pag-response kami din. Why sa miya panutul ay man niyan na walo tema na tangke miya sugatiran agum mga angal ugid na di mapture piray kada kalirang kada mi report kasi sa battlefield auto. Kati swap di tiraman, Hizbullah destroyed 20 Merkava tank. Expand strike on Tifin and northern Israel target. Allahu Akbar. Isinari amadakla. Hizbullah announced a major escalation on Thursday, kagay, confirming the destruction of 20 Israeli Merkava tank since dawn in a coordinated operation across southern Lebanon. According to the group, multiple tanks were targeted in Deir Syrian, Kantara, Taibi, Dibil using guided missile with confirmed direct hit. The latest operation bring the total number of destroyed Merkava tank of 75. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pi kembu-kembu. Why? Akubar ako. Sisagi nga miya kadua katidawa ay. Agi nga mana niya na Hamas o nga Palestine. Nada kanun mabatiya. Agi nga iya 20 atang kaya marengarengan. Akia binasan niyan. So mana niyan nagyang kanan 20 atangki na padisan sa walo amin ni update tano sabab sa Allahu Akbar. Sama na atigiran na ayad na total amia binasami Merkava tank na 75. Inipuon ko kaya timba kami siko March 4 na 75 amia binasami tangke Pitero agyang aya Hizbullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kan wagyadan. Ang ano bala si wallah, masya Allah, masya Allah. Eh, miya tenggawa kapiya ka na okay din. Okay ra ka na kay mabagsik. Natanay kami kumbu-kumbu. Adi ako di kubar. Isa ko di ako di kubar sa giyong tadi ka tidawa. Siko miya kadua si giyang kaya Hamas. Naya sa taman na mabasalungan na 5, 7. Uwid na iman to na Pitero Iran. Na 20 atigyan at tangke amia binasami sa giyang kaya gawi Oy, gulalan sa giyang kanan na katagaliran nun. Oy, katagalan na giyang kaya manan niya ha. Pamana, siupur sa miya swa.
Kaya man na niyan na sulangon o puwerseran. Nakagay na langon ni Ran Rubinuit. Nagyang kay mambu man na niyan na Hizbullah na Peter yang kagay. Kagay ya, sumya ka munter ka noron. Aya kater wa Hizbullah. Kay kalipatan na kan sa English yan. Na di English yan. Aya kater wa Hizbullah. Na iman to atigyan na dua-dua at choice tano. We have only two choice. To live o to fight. Dua-dua tiga giyang nga Hizbullah iman to. To live or to fight. Nagyang nga tigyan na Hizbullah. Giyang nga tigyan na yaman niyan na Israel. Nakuha ni Ran solo patano. Na dua-dua mambu. Imbagay tano kira nagusudi. Na ayat tigyan na solusyon. Na dua. Surindir tano, antaw kapag ito tano. Ugay na Peter wag yung Hizbullah, si Qasim, yung tama por Iran. Why? Adi tano din surindir. Bapiapan even whatever the consequences. Bapia kami setano dumya matay langon na di tano kiran din imbagay ag yung dar patano. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peter yakin niya Qasim, yung tama por Iran. Ayat tigyan na sambi, o kakekuan niyo sa giyang kaiya ayamana niya na Southern Lebanon. Nadaang kami siya pumatay na guniubu makwa agiyang kaya Lebanon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata na kaya igirap kenegta ini. Ap kenegta ayamana niya na kuan. Nasang na kina tiyak na isin na kuarya may to iparat ya. Dia kan keperfekso sambayang. Nayamana niya na ditab da abata data makawica sinapa. Lagi nga mga tao. Naid na ipagenggen ni ranon na suyaman na niyan. Allahu Akbar. Nasudin sa umuriran. Sabab kuyaman na niyan. Naridu Iran. Gulalan si kuyaman na niyan na agama. Para tera. Ditanud na tigyan pakitaban. Nagu ditanud na tigyan. Ayaman na niyan na isurindir. Nagu imbagayag yung adar patano. Sa tuma tigiran, suka papatay, adi suka kawairan, sisagyan nga dar patano. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir kan ako na riya. Iman to, kagaik yang ulolan yang kukagabi, na inipo na tigyan ko kapipita. Up to down. Up to down. Na 20 at tigyan na Amerika batang, amia binasami, sagyan ka na kapsuldiran, sagyan ka na Southern Lebanon. Na ini kembu-kembu nagi penaman negara kanangnya 20 Amerika Batang. Katawan ni wari Amerika Batang. Maka upama na bapia masuk ke RPG na dikelebu. Ugi na masuk ke RPG na o di matay so tauron. Nakiadaan sa mulkayat. Na igira miya sugat RPG. Nakasoldaniran. Why na udi minggu sarugu na sumanga sorugu na miya mangu kecamatan na gumya mangu kecatangila. So gina niya mana niya na antar yang eptug. So ay mana niyan mga pagarya nagina niya mana niyan na adna pena pemikiron. Sagi iko na maulawla na konsabu. Magpeda ay mana niyan nang mga siya agugi nga Israel. Tubat kanwaki. Matan ka pagap ketempuan niyo so pediu. O pamari nasa supreme leader na miyatay. So pinakamapuro ko mga sundaro na miyatay. Pinakamapuro ko intelligent na miyatay. Pinakamapuro ko karagatan na miyatay. Pinakamapuro ko di katido na miyatay. Langon dun miyatay suya manan yan. Nasasarigan si ikuingad. Langon! Langon! Kung mga pupuron. Damang ko presidente rin na miyo na. Ngiraw ka, konsi! Mata nakikap, kedusa ka, uba ka pengirawa, konsi. Kandetar dinanan. Upa marina, sakan. Sakan na. Napsembing ko siya makan sa perak. Bapia penakip, penuang kawan. Wala ka na perak na di ka nung sembing siya makan. Nang giraw ka, konsabuan na kas. Gina, kegagatan wanan. Hezbollah expands scope of operation. The Lebanese resistance movement
Hezbollah escalated its military operation on Thursday, carrying. Hezbollah said on statement on Thursday that it target the headquarter of the Israeli Army Northern Command. Akaw to. Suginan mga pagarya. Madarla iya akuan. On the ground, the confrontation has shifted into direct and sustained. Israeli source acknowledged growing pressure on their forces. The Israeli army confirmed the killing of soldiers from the elite Golani Brigade during fighting in the southern Lebanon, while Israeli media reported 15 soldiers were wounded overnight. Kata, giyang may adi panutul na Hezbollah, nakatayap confirm na giyang mga Israeli army. Api anutuliran siya, sapulo ko naguli maamiangal, san sa giyang nadikatidawa. A correspondent on Channel 12 described situation as a very difficult morning, referring to a reported ambush targeting the elite Golani unit in the early hours of the day. Israeli media also indicate hundreds of projectiles, including rocket and drone, were launched within 24 hours period. So samanan na di mamudi tero na ang Israeli media akatatingin mambu so multiple piti barangan mambu ang mga projectile, mga bomba, drone ay manan yan na piangulugami sisagyangan na naderpa ay manan yan na ditidawan. Allahu Akbar. The escalation in the Lebanon comes alongside increased activity by the Islamic Resistance Iraq, which announced out of 23 operations over past 24 hours using drone targeting US-linked position in Iraq and across the region. Pitaro mambuag yung kayamanan yan na resistance. Mga mujahidin na padagi nga Iran san sa Iraq. Ay manan yan naging atigin na miya ka 20 agupat ka oras. Na miya ka 20 kami 23 operation. Miya ka 20 atigin ka operasyon na kaya panimba kami. Sisagyang kaya manan yan. Pianimba kami targeting US-link. Pianimba kami atigin sulangon ng mga establishment ad na kitotompo ko nagyang kaya Amerika. So manan yan napitiruran siya gyang resistance. Mana gyang nagrupo Iran san sa nga Iraq. Ay man remain, ay man yan na remain ito no to. Why? Ay man yan na remain solid. Ay man yan na gitu. Tetak na sira nagwe man yan na remain strong. 20 at tangke si kumya bubas alungan 24 hours. Allahu Akbar. 29 targeted. Iran aligned with Russia post claim deny US warn citizen amid missile threat. P6 thanks Putin signal deepening Iran Russia align. Masoud Pezeshkian expressed gratitude to Vladimir Putin and the Russian people for the support in the war with the US and the Israel. In a message shared on the Russian on X, Pezeshkian, that message from Putin and Russia support had provided encouragement during the war, while pointing to the described as growing tie that could shape regional security. The remark highlighting ayamanan yan nagyang kaya Iran, ngulalan kaya kinapisiks yan na panalamatian yan, agyang kayamanan yan na Russia, siko ayamanan yan mga panabantabang Iran. So ayamanan yan, miniuma. Lebanese resistance target, 29 Israeli tank on coordination attack. Kataya kiumanan. Yung tabiyati akan nakagito kukugabi na iman to ay nagi pinakalites. The Islamic resistance in Lebanon carry out a coordinate attack targeting 29 Israeli Merkava tank and military vehicle across southern Lebanon using a guided missile and loitering munition statement by Hezbollah indicated. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Miya panutulang kagyan na 20 Merkava tank. Nakataya gyang kaya update yan na mimbaloy 20 Agusyaw Merkava tank. Miya binasa, miya timbak agyang amanan niya ng mga Hezbollah, ngulalan si ikong mga drone Iran, guided missile, Allahu Akbar. Katawan ni wari nga Merkava tank. Pero ayarga yan. Ayarga yan na sobra $4 million. Sobra $4.5 million. Agyanan mambuso emanan niya na dapat na miya kalawan na tangke. Sisagyan kaya manan niya na dunia. Gyanan ni pinaka-advance at tangke. Nagyanan so emanan niya na di pa ka serton sa emanan niya na gasa. Nakataya piya ka sesarto mambu. Agyan kaya manan niya na Hezbollah.
Sugid suema na Peter ang gagia. Peter oy kasim. Atige na dua-dua atwis tanoy manto. Paga to tano udi. Pagawan tano agi nga adar pa udi. Ugi da tigin na giang kaya tigin na resistance. So tigin suema na niya na mana niya na bagru Allah. Why? Na mana niya na da pakarnon. Why? Sa baguiran ma-occupy, baguiran makuha agi ang kaya dar patano na dang kami siya pematay. Sa di kami din surindir Peter oy kasim. Allahu Akbar. Dad na tigin na kasurindir. Bapyapan even whatever the consequences. Gan, bapya panatigin anto na kapalit. Agi ang gayamanan yan, na di ka tidaw, na di ka minchurindir. Allahu Akbar.